Patalo patu le suapa manu malo lo tatou ali I whaola o Yesu Keriso. Ia o loko kalama le nei o le Jesus is the answer. O Yesu o le tali. Mātou te whaatalo patu, whaamanu I atu, le Kerisimasi ma le tausanga pou o lo tatou alo atu iai. Ia lofa le atua, ia maua, uma e tatou se Kerisimasi fia Male Manuia. So let's celebrate the birth of our Savior Jesus Christ. Let's give him the praise and the honor and the glory. Amen. Merry Christmas and Happy New Year. Manuia tele le Kerisimasi, male tausanga pou, mai lau por kalama, ole Jesus is the answer. Ya, patalo fatu ile pa ia male malo le tatou maftanga ile nei fiafi lunga le tatou po kalama. Ya, patalo fatu le manu le suafo Yesu Keriso manu malo ile nei fiafi. Ya, o lo po kalama masali nei ia sata itasi ia ole Jesus is the answer ia malo le patalo fatu ai fa malo atu le tatou maftanga ile nei fiafi ia vi ia le tua ono nei fo ia vanoa ua tatou maua e whapena ona whawanoaina ele atua e atua ele tatou po kalama ile nei fiafi ia tadi tonu fo ile anganga ia inisi fo ia tatou olo o iai I maftanga whaalotu le nei fiafi maftanga fiafi le lotu fiafi ia iai fo inisi o le o maota fo isi kalesia fo ina le tasi le sauninga na o le taiao o na o le taiao ia a faila o leo o nofo le fale nei fiafi o no tasi lo tau sauninga ia o le au ngaho na tatou poklama I le nei fiafi tatou te lorotu mei lunga le tatou poklama ia tali tonu fo ia u whaamanuia fo le atua lau tangata I le nei fiafi le sauninga taiao pei o mātou matua I whaamanuia o mātou loto mo mātou anganga I le nei aso I le upu folofolaina le atua sa mātou whaalongolongo I le nei aso I le ala e whawhetai I le atua ua tue whawhanga po o tātou anganga whaasaungiungi o tātou tangata ia au wale vai aso au wale matanga o le nei vai aso wa e tari tonu ia olo taa pere fili o laulangi tomo whai whaale petia tātou I le aso ma le aso ia ai whawhetai I le atua ia ono olo nanga leimalo na lofa fo I le nei aso le upu sa whaanongolongo ai fo I le nei tae au po le nei aso ia I le upu folaino le atua ia Patalofa atu I le uso ia pino tupua malo uso pamanuia le atua I la sunga nei aso malo le uso le whaafoe pamanuia ia malo uso ia le ali tātou pamanuia le atua I lau whaalongolongo fo nei aso ia o le tātou pokalama masani nei le asa te tasi ia mana ia te le nei asa le upo le li isa mātou whaalongolonga nei le mātou maftanga I le tai awa mātou ia o le mātou kalisia ia tasi sauninga na o tai au sauninga o tai au ia ai whaftai I le atua ona o le upu sa whangai o mātou anganga I nei aso matua whaamanuia ro nei tangata I le nei aso le upu le li tali tonu foi ia whai nasa e alo nei aso le I le loto tali tonu foi
i whapena fo i whamanianga le atua ia te oe le nei aso te tonu o whamania le atua ia te oe le nei aso le upu folofoloina le atua i lea sa ma lea sa i ke tonu o tātou e kālisia laungaina i sunga i whawhiangainga o au auna o au whainga luenga o loo laungaina le upu i lea sa ma lea sa o lea ia evi ia i lea tua ia o le polokalama o nei na tuu e whaapie e sui e le whainga o le tātou polokalama o a tātou polokalama i asa pe ona uwhai atu o te sau whaasoa atu i lunga le tātou polokalama le upo le atua e pe ona launga ina e whainga le au auna le atua po le au whainga luenga le atua tu tono lo mātou e kālesia na o sau lola ia o whaasoa atu lo ia o tou whaasoa atu ia o tou ina ia o tou maua fo i le whaamanianga le mātou te maua le mātou te maua i le aso sa i le upo le atua sa whaapeala ia ngok kangwangi la ia pre-record le afoi le la unga ngi na ufa pela ongi e a makai onga instead o lau sau la unga sau lau koe fola a le la ku sa o umang fa filwa i ka ku por kalama nge asu ya fa waku lo mala unga le record lenga fa waku lo irunga ka ko ai pita o le me wapa u ya ena ole se fulu mi nguke le whainga le alau i lunga le mereng ko le whainga le download le launga ngi le video lenga ia e over ma se fulu mi nguke le video ia nga ufa apela la ukangwe kipi e whainga le kipi lisi afa ia download mo lisi download la ia lisi o le mea na wakupu wa kangu fai la ke fongi wa kangu kipi whainga o le kipinga langa wa mix fa solo a ko ai le fai ngor mea wa mix fa solo a ko le fai ngor mea ia wa le fe kawi le anu le video wa le fe kawi wa mawala ma le mea nga wa tili le ma le video onga wa se share fai nga ia karikong ia wa kausa wai male wa kausa wai malika wa sa o ngau sa o ngau ke kangwe fo e ngale fa al waku le video le makwai la unga ni fiafi ia ai pika ia o fiu e fika whaingo le me wha le video mga oi ave umai lung. Ea, o mawala ma le meanga o se ka i o mix up le whaingo le video. O fiu la koe alu su e whai mele le regional. O le mea ako, ia. O le ma whainga o se se whainga. Ia, o kau laka me. E o ke whafkaila i le a kua e sisimako ainga. Se o tolu, ia. Sa faalango sa kalangoa melum le tina o lainga on site ya on site asili walu be fa wau me sa masangi ona fai sa uma a tonu e whainga le vai aso ato e whataitai e ia whataitai ona koe record ngā maka mai la ia ongi sa o ngau le maa ngai o le launga ngia sa nga o ngau ia au mai le whai aunga i lunga le video nga upu ia e peka ia ua
e sa o le te pe o fai aku o ma ua masio ko'olu i leai magi ma experience o fai ngogi mea o le leai lagi experience le ua fai aku ai le video ua mix up fa'asoako video akalofa aku le uso ia toe malo o le mea laga o kupu ia o le mea moʻi ia kusa o lē keep learning ma uma sakoaʻiga o le ae make e le foʻi aoga le ua aoga le mea le ua kupu foʻi ligei aso ua le mafai aku ai gaʻi vaku le la ua learn le ua learn o le mea le kauai la apasi o mailoa fai le faiga o le mea ae veitai sa o gaugau ae vaku i luga le kakufailaʻuga ia sa oga le magaia o le upu oga le magaia o le upu faagalaugaina e le uso foʻi po le auauna sa fai ma foʻi failauga o le makou ekalesia i le mea foʻi i lenei afiafi ia viia le atua e patalofa atu ia le uso auauna foʻi iā Tailes alofa atu faamanuia le atua i lau faalogo lenei afiafi ae pei o le mea lenā utupu pei o le mea lenā utupu o le ona faapea o le asani o le a fai e le suiga lea o le a lakusa'o a le kagaka le instead o la'usau koe lauga ae magaia o le aumaisaʻo a le kagaka le lauga a pu e lelei le lauga sau loa faalu aku loa gala uma la'u faafeiloaʻi i kakou mafakaga ligei afiafi faalu aku lo ma le failauga ia e peitaʻi kusa o lē gaukagu download ua fiu e download lai fe mea ua max ma na kauga ese aki le max le faiga le umi o le video kauga e se fulu miguke au ke vai akuga e ova ma le sulu miguke le ia pe ona fai atu ua matau mafai lo la ia ma le matuāiga kaufaifaiga le kipi e download ave mo download mo le siafa galaku o le mea la ua maua ua mix up fa'asolo ako ua mix up mai le mea me le leaga me le experience ae fa'afekai i le atua o le fa'auaoga ua mailoa ai fika le mea o le a fai i le isi video o le a fai ia e fa'afekai e le kua o le me fa'alagolago ai le agaga o le atua ia ae na fai mai asi o matou aiga lenei afiafi ia fahauau pea fai e le o le mea gagamaga'o ai le agaga paia po le agaga o le atua e faia fai le mea fa'alu pe le mea fakoe ia okei ia o le mea lana o lea la la'u taumafai atu e foʻi na le pei na masani ai la'u taumafai I'm gonna try my best e foʻiga le fa'asoa atu le mea na laugaina agei e le susuga i a pokati le aana o lenei foʻi asa o se asa ese foʻi lagona lenei asa foʻi matou foʻi a mafutaga i le matou ekalesia lenei aso o le matou ekalesia e whainga le e whaamanuia o taritonu e maua uma e tātou e kāresia whaamanianga mai le tua o le mea o te ia te au aia o te whaafetai e le atua pe o na uwhai atu la o moli mau mua se vaitaimi o le nei e kāresia e whao ngā i tupulanga amen e whao ngā i tupulanga talavou e whao ngā o whaatalofa one second ia avea ia nei taimi ia o te whaatalofa atu i sia uso ia fita lawi uso ia peo na umoli mau atu fo is taimi o nisi nei o au friend o nisi lea one of my friend that knows me very well the life I was before this one of him one of my friend so nisi nei o uo ia sa silafia mea uma tūlanga fu ele o langa sa o iai pe ono fai atu
o nisi nei mea sa tau mamafa I lo'u loto, o te sau e whaasoa atu upo le I lunga o te penga whailangi. Ona, o nisi nei o nā te silafia, Pio no whai atu, whai meile a nganga o le atua. Nau lo walu ai whai le mea lo te whai atu whai. E ta lia o mga lue I a nganga. O, o e whawhetai la ma vivi a e loto ne lea ua mafuta mai se tasi one of my good friend. Pita, kumana tue if you're on the road, alofa le atua ina I whapena ona tasi atu mo oe mle uso I lunga le awala. O nisi hoi le uso le aveloli, one of our good friend in the o le vanga aveloli por kalapu fo o le uso trucker alofa atu na I uso all my uso in uso trucker club bi ia le tua o ne ingalo te talo I le atua pa pe na ona fa atasi atu pe ia te otou le uso I lungo awala I wa tertonu ia I le whainga le usenga ruenga whainga ta te lo temi tātou te tua I o tātou inga ia e tā te o atu e whai o tātou ti ute I ngā ruenga I lungo awala ia e vi ia tele le atua pita lofa atu so pa manuia le atua I lau whaalongolongo I ne e fiafi ia pe o no whai atu ia o le tūlanga na o le tūlanga na o le nei aso ia sa o nau e batu lunga le tātou whai la unga le tātou whai la unga I lunga I le video nga puengi ia o sionga ia o le lava o le le tamai e whape ngā ona whika I le whai ngō mea but ele lei ale atua ele lei ale atua ia ele ia matanga ina la le tātou whaasoa ele nefia ia e mua lava ona ua whaatalo whatu I lo mātou ta mawha lea nganga po lo mātou whai whiau ia Wesley I se take ele nea fiafi e whapele whalitua si o mātou tina whalea ngang ele ngata I lea o whanau ia whamanui atu fōi le nea fiafi I si o mātou e kālesia all the member of our church whamanui le atua ia te o tau le nea fiafi whaatai le whaatasi mai o te whaatalo whatu fōi le porkalama o le Jesus is the answer na I o ainga o uo mamai ia ma wo ia vi ia le atua nei fiafi pa mole share tātou porkalama nei fiafi o tātou porkalama o lo live lunga Facebook ma le YouTube I le nei fiafi pa mole e alu lunga le YouTube ia o lo I lunga o le ngoa the Rainbow family pa mole subscribe le kako channel on YouTube pia subscribing ia every time we live ia e fa waku fa ilo ia te oe su mai lo sunga fa longo le upone ia e le ngata e lea o lunga le tātou Facebook ia ai apo ia o le nia fiafi ia pe ono whai atua tātou tarangoa mua e ka kere I o le wha le upa malosi ngia fiafi te le whaftai I le atua le nei vai aso atoa le hoa a mata le nei vai aso le vai aso le o te atu nei sa te le ale pisi ngā ruenga ia ona o misi a mātou nei whai ngā ruenga I whale meli ia o la ngā ruenga ia o te whai ngā ruenga I te FedEx ia o te toso i ngā I le company o FedEx ia o le kaimi o le peak season o le aso vai kemi pisi nge o le kele o meo meli la aluaku I sau I alu I o wifo I ole aluange I le kele ia e whawhekai o le kele fo le pisi ia o le mangai o le ngā la unga luenga wa la unga luenga asi longi
e o ia o le mea ngai ke alo alu ai lunga le wala ke ia rou moi. A e alu fo ila e piki sau e ke alu e piki mai se kantena ke alu waku pe mese ala pe alu waku le ke la koe whai lau lai a ko pe i ku lau lau a ke i au lau moi a i ke i wolis ke mi ale sa wala kala whainga wenga kong we au se pōpolo tuira ke re ke i lunga ai a pisi ia ke fiu ko su sa ke mi mo wole mo a ngalo punga la lo punga i lunga a ia ai fa kai le ku a fa kai le ku le vai so ke onga fai o le pisi ia ale kim ko sa vili fo a le vai so len ke a ia nga vai so penga ke le yo me nga me nga ko kupu a o le sa o le sa vili sa o le ma a o le earthquake, o le tsunami, ia ma siosio le whakaare i le wangei a kuanga a. Ia, e kele o mea ngā kupo e le whaailoilo a. O le mea ngā pengo whai a ko le mea ngā e le lei e le whaailoilo a, mea ngā e lei mea lalulangi a. Kuse rei kukupu mai mea. A ua le wang whaailo mai a o le mea o le a kupu a. So wakakaura ia o e ngā e alu ki sa ungi a. Ia, whakaloha koe le uso ia pokaki le ana ia lo whatasi manei lunga tātou Facebook a. Ia whamalia uso ia peo na ofa ia tua o ia le meo kupu ka video a. Kusor ka video o whaisinga o ngir ka video o le mwhai. Tusa ngā le se fulu a mi nguke a lau lunga le pokala male o ke whaanga. Ia o le mera o kupu. O wau kaunga ka ngofi kipi wha a le video a. Nga download lai al meu kupu. O mix wha solo a kōr whainga. A sa o mana o sa o ngau ai au mai lau sunga i lunga le kākou por kalama a. I wha a maka i le am whainga o kākou por kalama a pēta ia. Ia o iei wha le tongi a o me le uma a. Pau le mea vi ia le tua a. Ia e a fo. O le mea na a. Peo rong whai atu a. Al manga yo me lalulangi me i lalo nei e kuse e pe ko pe o kai au pe o se pe ko i kula pe fiengi kula la ku me pa ilo mai o le la ku pul me le mai ia nga e la i ki sa ia o le ar ko inga makangi o le ar ko inga siu o le ar ko inga mafu e kupu mai ia o me nga ki alu sa ngungi ai a ko ngwe kupu mai ngami wo manga sa ngungi wo manga e ngofu sa ngungi ia a o mea la le atua e le ai la whamolmole. O mea le atua e le saungi whaailoilo ia ki oe. Se ango aka, se nga aka ngofo ngi, aka ngofo maka mawhauwha. A e ngofo lo loko ma e mawhauwha oe. Waka kaua ia ki oe. Ua kakau ia ke oenga e sawe awero wola mo le tua temi nei. Lele ia makarka ku whaasoa, le angat kako karkar ngoa. E ua tatau ia te oe ma ona tatu wha maoni i le tua. A whai fo i o nai te mamao ma le tua le temi nei. O le temi nei ua tatau ona e pipi i le tua. O le temi nei ua tatau e ona e sawe au mailo wola i le tua. Ua tātou wā ai mei ua tupuni. Nā le whaailoilo mai a. O lai aso nei le whatua umatu. Tole. Pe u whaakolu e ngā kele o mea whaailoilo mai. O le savili. Ngā lel mai runga i lau ke le hongi. O le tsunami. O le earthquake. Ia ma le sio le whapea le whakua. O le winga o le mere tong tarat. Ia te tau ia te oe ona e matara. O le winga o laukara. O mea lalulang. Wewa i mei le tupu mai. Kusa e mua sau le alert ele i happen. O le au ngā o le alert ngai e alert mai i oe lunga lau ke fong. Ia whainga le whailoa mai a oe le mea o le atupu.
ua te tau ona e sauni le mea o le a tupu. O lea ngā fo lea lea lea. Tusa o lea ua e loa le mea o le a tupu. Ai le i tupu. Amen. O le leinga o le alert. Me le wha o ngā e le pālangi ni. O le alert ngā. E lea o se mea le leise mea o se alert. Ai kupu mō mua. Ai wha kua sau muli le alert. Kusa o le mea e tauna sau mō mua le wha ilo ilo ia te oe. Ai le i tupu. Ka ngoe make mai le whai ngolo. Ta la le whai ati. No ma whau wha le anganga. Lau wha alongo. Na wa aila ia le ngalue atu le atua ia te oe le mea le tau wha mtala atu. Kusa o le alert mai tātou. Le alert mai tātou. O lo fie fianga nga. Ma lau fie fianga fo ina. Ona o le whaai loa mai o le whaai loa mai i masingi nge, le ua kako whaonga, i lau telefoni. E alert mai oe, e te tau ona e alu sao niuni, ma e prepare your family for what about to happen. Amen? O mea le atua, wha mole la usu, e le wha pēnā mea le atua. O le mea o leo te whai atua, o le taimini nei, wha mole. Wha mole. O le au ngangi a kule Paul Kalama o le Jesus is the answer ya te oile ne afiafi. Ua te tau o na whai se whainga. I lo wola, ma lo wanganga, mo oe, ma lo wainga. Ua te tau ia te oe o na awe lo wola mo le atua. Ua te tau ia te oe na e tau ma au mai lo wha, lo a inga, ma lau wha nau e awe i le atua. Te lia Yesu e havea mo walii mo whaola li teimi nei. Manu o lo o tupu, o lo o ola, o manu o lo o maua pele tātou teimi. Amen. O mea le atua. Tusa e tolu a me e whainga e re whairo i loa mai a oe. O le memomu, o le afio mai o Yesu. O le memomu, o le sikianga. E reisa alert e sau i haki oe. E o mea leo ki a oe re sau se alert i lau ke fongi a meo kai a oe sau sikianga. No way. E se mea whapena i tupu. O le mea longu, o le afio mai o Yesu. Amen. I le ia ma se mea whapena la a whai loa mai a te oe. Saungi, ka e o fio mai Yesu. Nothing. They say alert. O le mea lonto. O le o mea le wara au o le atua i a te oe. O lea. O le oti. Amen. E se kaimi e ke ia e ngofo sa ua le o ki karangoa musu mea. Sali. Pawa. Saungi o ka e o ki sa ue i a oe. Vai sau wha ma vai ngai lo ko lua ma lo whanga. Nga le lau sau i a oe. Hei ma se mea whapenga. O e tau loa mele mele tau whai atu. O mea o le larolangi. E sau le wha ilo i a te oe i mea la tupu. Amen. O mea le atua. There is no wha ilo to come to you. Ke i a oe le happen. Whai lo se si le iska miki. What's the problem? What is happening? Ai ngofo rama e mawhauwha. Whawhia e te wo o me le wara aua le atua i a te oe le taimini nei. Le taimini nei. Po le 5 minute, po le 10 minute i luma atu. Po tae au, po le ha i luma atu oe. Asa o mawhauwhau i a te oe. Ua e saun. Amen. Ua e saun. Ua e i loa e te tau nuu i se tau nuunga lele. Pea e umatu ma le laulangine. O ia te oe sia nganga o te tau ia te oe o nei alwe awe lou tangata ma lou a inga ma lou whanau i le atua.
Amen. Ia ua le mea mo'i. A whai o le nā e le o mautū lou o langa i le atu. Ia. A vea ia le ni taimi te wha maularo. Te talo i le atua. Wha maularo i le atua e wha mangalo e. Toe tu ina atu lo wola i le atua. A whai fo i sa e wha o laina. Sa e tu mau i le lii. Ia a ua e tui whawai vai atua. Wha mole mole. Tu la i e tui fo i mai le atua. Tui sau i le atua. O le taimini o lea e maua le tātou wa mangoa. Amen. Le maua le tātou wa mangoa. O mai e awe o tātou wola i le atua. Se o tuinga ngau o leo langa nei. Te e alua lua uma. Te fiu e whaile nei o langa. You will never be satisfied. Amen. Like I said, te leo mea no o leo langa i sa fia i ai. A o nā mea uma na fia i leo langa. E alua lua uma. Tinta mai taimi ai mau e le fia male a. Male o linga. Ya le umi ai koe mau. It always go back to the real life. Amen. O hafo i mea o nai whawhinga tā ia te oe ona tuu. Ona ua e le mawhai ana e tua. Te talo mai wala au le tua. Ina ia whapenu so swani mai ia te oe. Anga pongi. Amen. Anga pongi i le tua. Anga poni i le tua. Ina ia so swangi i le tua. Ina ia whapena ona whaingofia ia te oe ona tuu mea ngai whapena tā ia oe ona tuu. Peo no whai atu. Ua lewa na whaile ngei mea o kapaa e whai mau tupua. So I'm not talking about i whapeo tusili matu. No. O lau te whai atu i a te a. Leo langa sa e mo mea fia sikaliki. A whai o oele te whaalongo mai te fia sikaliki. You know what I meant. O nei mea sikaliki. It almost, well, not almost. It's the same as the drugs. The same. Le winga o kala whea ko e tutusa. E tutusa lo ngā lala i le drugs. Ma lo ngā lala i te kapa. Le wo whai atu sa o. A wā ke addicted lo i le drugs. E koe fiu e ku. A le au ngoa ma le wā venga o le atu e whai i ate oi. E te le mawhai ona i tu o. Le wo whai atu sa o. Tutusa le ma le sikaliki. O le sikaliki. A whai o oele ua le wanga e ulu. Ai kama whai e kipi. Ke fiu e ke eo o ia. Wa u fiu e whai. Wa u le lo po le arko inga whai ngā o le a. Whai e a u ngenga ko u te kaliki. Ia. Ngā o mata ulo i le atua. Ia. O le nasa o tu ua ro te kaliki. O kere ku ua la si kaliki whapea ngā whai lo umalosi. Le ku unga si kaliki. No. E ke whai alo lo umalosi le kuiki ngā ro si kaliki. Ia. E koe ula fo. E koe ula fo. A le la whai atu ia te oe le mafu anga ngā whai ngofie ngā ku si kaliki. Ngā mawhai e o ngā wa ese le ngā lala. Le ngā lala le mo si kaliki. Sa o wanga pongi i le atua. Na o te talo i le li. Whai le li i wha mole mole. Ua u fiu e whai e le mawhai o na tu. O ngā pikas o le i le ngā lala le si kaliki. Te tonu o lo whai. Ina o te talo i le atua. Whai mai le anganga o le atua. Sun, power, ia. Anga pongi mai whatutua mai te talo mai ia tia. Ona o whaia le wawenga ia te oe. Ia o le mea nana whaia le atua. Sa makoa i le aise ngā lala. Amen. Peia o le whalongonga le wa iei. Ua peia o stangata hoi ngali sa ale i ula mo mole o langa.
I le whaalongonga le i taimi nei. Ua le eise ngā rara si kaleki. A whaila o ele te whaalongolongo mai. Ia. O lo whaatutua i le atua. Ma e whaalangolango i le atua. Ma e angapongi i le atua. O le nae so swani mai le atua ma. Whaafui o e mai le. Whaingatā nao si kaleki. He le ngata fu i le si kaleki. O le pia. Ia. Ma fuala au whasaina fu. A whai o oele te whaonga ina fuala au whasaina. Te talo i le atua ma e anga pongi i le atua. Ma lo whaatutua. Ia. E so swani mai le atua i a te oe o mawhatiang. Don't give up. Don't give up. Even though o ngai ke le la, laike o, e kere o fie i mea whaaleanga. A ngai te talo. Te talo pia. Ngai e ale teimi o le atua i a te oe. God will have his own time with you. Not your time, not my time. It's always God's time. O le suinga po i le atua o loo langa. It wasn't my time. It was God's time. Na sau le ile atua I lona time I a te ao. And you know God's time always the right time. So olea. A whai o loo yeise me o loo whaapenga tā I a te oe ona tuu. O ele mawhai ona e tau fia. Mo meo o whara au whasainga. O si kaleki. O le pia. O le ase mea ngai whengta ia oe. Ia, o le tali nao nea fiafi. O lo walu ai te anga pongi ma e te talo I le atua. Male wha maoni, male wha tutua. Ngai wa aila ia I le whain. Le swinga o le atua I lo wolanga. O mea uma ngai popua ngai I lo wolanga le kemi. I le ise me whaingata I le atua. Nga le kanga kua o le atua ngumi. Ki ai. Tui wha po wina lo wolanga I le atua. Au le teimi nei peo no whai atu. O te tau ia I tātou ono ngai awe o tātou wola. I le atua o lo manu o lo maua pea la uawa noa. Ma la uawa noa. Awa fo ine I o tere o whai atu fo I o whapeo. Se lau pasenge lo uolanga I le atua. No. O le tātou te tamo mo e whatasi. O le tātou te tau mawhai e tātou wola I se o langa le lei I mo le atua. E teimi o mai popo ngā ia. E foi teimi o I popo ngā I lo to lua. E foi teimi o I le popo ngā I lo o afine. E teimi o I le popo ngā I le vāwha u ngā li. Le ngata I le o le vā o au ma lo to lua. Ia. Ma fini. Tau whaasa sa onga leo langa. Ia ola I leo langa. Ia fia I leo li. Ia o mai a popo ngā I o tātou o langa. Ia awane a vea nei popo ngā mea o le a e whaavai ai. Amen. Awa. A e whato tua I le tua. Ma e lofa moni I tua. Po le a le tele mai o popo ngā. Ia. Lo e mau pia I le tua. Amen. Ole, ia. Ole mena, ia. Pio na uwhai atu. O le sau o si kianga ma le fio mai o Yesu ki riso, ia, ma le oti. Ia, e le ini whai ilo sau mo ia te oi. Te ia o ewa tupu. A le leia le tupu mai o mea nei. Le sau o le o me o le oti. O le fio mai o Yesu, ma le si tianga. Hau ua, ke le lo sau nginga. Le ngata ia te oi, o a ingo. O lo a ingo, lo to lua malau whanau. O uso, o tu whawhine. All your family and your friends too. Aua ne e whawai vai. Aua ne e whawai vai. O lau te talo I le atua. Ia wa aia le mamanu
o le atua I lo o langa ma le o langa o lo tu o lua mo lo o afine e fai ma awala ina ia fa pe na o na tali tonu ai o u friends o u ainga e mawhai e le atua o na sui o lo o langa. Amen. Ia wha ngā ina I mā ua. E whai ma moni mauola. E le aise mea e whai ngatā I le atua I a te oe. Amen. O le te taro nā I le atua. Ia ae. Happy ia le atua a. Ia te le atua mea pia. Ia ae a fwoi. Tari tonu ia. O le a le la tato o le tato whaasoa a. Le la tato o le tato whaasoa I ne pia. Ia. Ia o le mātou a whaila unga ne pia. Peo na whai loa atu te mi osola. Ia o le mātou whaila unga o le sunga ia pōkati le a ana. Le a ana. Peo no whai atu. Fia le anganga I le neso. E whai o le whaamanuianga e le atua o I mātou. I le nei aso I lona upu whaauina. Sa mātou whaanongolongo matalia I o mātou loto ane. Ia asawa aia fo I le anga le lei o le atua. O le whaanga ina o le nei uso I le nei aso. Ia ai maise lona whale tua. Amen. E se le lei ma le matango fio se mea ai whaanga ina I le atua oe mo louto o lua. Ma lau whanau I le ngā luenga o le atua. Amen. Ese se matango fio le wa aia. Amen. God is so good. God is so good. E ke loe se me mali. Sa watalu ana o fie, watalu a ona faa pupula ele atua umata ma faa ngani, le mato e ka le sia I tupulanga fai mau lu I tau. I lo oranga. Wa ma e whapi e oso si oli lo ulotu. Pea ova ai I unu ngā lii po o uso po tu whawhine. E la iti mai I atia. Ai whaanga inga I le tua. Ngā mamai ngi man makwai ngā o ngofua mau maho whau whapea. Pisa mo o oire oli I a kia. Pisa me o oire oli pea pea o waai aku I tupulanga o whaanga ina ngā ruenga. That isi kemi o ke mau whapea. That is not me. E whengale, e usi kemi e a ke ronga. E re I le tau mwhai o le atua e whaali mai atia. Le misa sa e reo ranga I vai taimi leo. Oro o iai I tu ai ngā matua le autara vau le whaanga ina e le mātou e kālesia. Whaanga ina e le atua I le ngā ruenga le kālesia. Ia wana mea moi. Anga pa u mai o mango ngofo man makwa inga le eichi le matu whaila upengi, le matu whaila unga ma siona whaltua. Ai, si wha mole o le kimi ngā o lai, e mamao a man ngai mea o mai e la unga le upum kai le lotu sasa. Iri vai kimi ngā I pēka whika ko le actually at that time, when me and my wife, I o langa anga pa u I wha lai mua mango ngofo I eichi ngā. Ai. E pe ngi lai e mai maua se kai mea lu se loko. Pe ngi lai whai a leo langa I. Au le meo te e whainga leo wha o linga, e wha o li ero ulot. O le wha o ngā inga o nei au tara pou. I le ngā luenga lea tua. Au wale te pai ngā I mea laulang. Ai o mai e whai le ngā luenga lea tua. O lea. Whaanongolongo mai pe o e mata mai tātou I e tātou. Whai o nai wha o ngā se ro ora. Wha mone. Te mine e sawe awero ora I le atua.
Sau e whaangalo ora mo ngā luenga le atua. Amen. Te wa ai whaamanuianga le atua i a te ui. Pei fo i mea nā o te whai atua. O te re I'm not bragging about whainga le i autara vōlema. No. Onga o le mea sa whai o nei autara vō. Sa whai ma mea sa lu i tau o i ro o langa. Sa whai ma lu i tau o ro o langa. O le tele i o lotu sa I have churches nga whao ngai whi au kala vō. Ia ora ngā kai. E mako i mamā o arma. O le mako i mamā o lo maho whau mga mea. Ai ina ua whai a mamā o ma a inga malau tōlu e. Yes, yes. Ia. O le ngā lana. E ua pau a le mea na au mai e rea li ia. Na au mai e rea li ia. E whapena o na whapapula ia. Ave ai o le mea mani. Ave ai rea li ia au ave lotu po le kāli sia na o tula. Tau le intanga ta matutua. Amen. Sa o lotu e tele itanga ta matutua. Fio lolo ala utarabo. Lotu ia sa o lotu ai. Ai au mai ai le atua. Au mai sa o ai le lotu e tele i tupulanga. E whaapupula i le atua o umata. Whaapupula i le atua o umata ma. Ma whao ngā ina tupulanga ni e luk i lo uloto. Mele malo vale solo e. Are sawe vai pe whao ngā le atua tupulanga. E la unga ina le upu. Toi ta ita ina. Le maftanga. Ta o oi foi. Ta o oi foi. E sa li wha maoni. Amen. Ono na isi senga na manai au taravoni. Sa latu e taravo. Mo wha ngā ina. Toi wha maoni. Au le mea sa ia. E whai o le wha maoni. Toi ta alo ilu mo le atua. So, o nā te miunga. E re italia e le atua. E re italia e le atua la au ngā le ngau au nai momo. A peun whai atu. Na au mai e le atua au mai le lotu e. O lo wha ngā i nei au tarbo. E lu i whai malu i tau i atea. Ia o le nā. Na amatai loanga lue le ngangapa ia i lo lotu. Ia wa te tau i atea u ona whai se fuafuanga i lo uolanga. Wa te tau. Ia o le nā. Ia, o te sui ai lo leo langa. A lofa mo i le atua ma matau i le atua. Ia o lea la ua. Te sau e avere ola i le atua. Ia, o le mena. Tatu whaamalosi ni ngā luenga le atua. Tatu whaamaoni i le atua. Mau mai e ave o tatu ola i le atua. This is the right time. Because o le tele, o le olangi, o le mko awhainka, a le kemingi, o tau loona tātou mai e awe o tātou ora i le atua. Ma tātou wha maoni i le atua. Ma nua e le isau si tianga o le, le si tianga. Ia, ma le fio mai o Yesu. Amen. Ia. O te milani, ia, o le ala tātou o i le tātou. I tātou upu. Pasoil ni fiafi ya ole ya fa tai atu le sunga i lona au le sunga au auna ia po kati le ana ia mo le upu le tua i nei so sa matou sa folfola ina i lona au auna ia le ngata i le fa pesio na mana mea son so lua tina oi ia e fale tua ia e ustina fale tua ia e fale tua lona fale tua ia hana ia sa faima ta i o le mātou sauninga i le nei
le nei afiafi o lea ave se tatou patipati pete le aga lei ma le alofa o le atua'a e faiga le fa'aogāina fo'i lenei fo'i uso ia ma le faletua ia o si uso lea ia misiona faletua ia is a very young couple ai fa'apetai le atua i lona fa'aogāina tele io young couples e foi ngai young couples there's ai e foi ngale o fatai le tu le fa nga ino nei nei uso tala vaumo la tu te tu ro e le ngal wenga o le tu e fai ma fa amalu si au ya umolo tu ro ia mala o ma o fana wa i foi ngale le ma au nanga i le tu amen ole ia fa ia tele le tu ia i sunga au na ia pokati ia mo le upu fo ele nei aso ia ole ala o tau mawhai, I'm going to try my best. E whainga le whaasoa ina ile, le upu sa whapinao na whaasoa ina ile ni ase na mātou mawhtanga. Ia, ole ahoi. Ole au tu ole ahoi. Ole whaasoa. Oi poi ole launga sa launga ni ase. E whapea. Submit yourself to God. Amen. Submit yourself to God. Na wa'i lo tangata pe ia na wa'i lo loto i le atua. Amen. He wei le māngai. Ia o le tusi la e maua ile o le tusi ia kopo lo na mta upe wha. Ni lau kaunga e. Kopo lo na mta upe wha. O lona whai upe fitu se i o se furu. Iwa su. Ia. Le lau tanu e whai tau atua. Ia kopo lo na mta upe wha. A o lona whai upe fitu ia se i o se furu. Hei mai. O le mea lea ia o tou ngā wa'i ai i le atua. Ia o tou te e atu i le ti apolo. O na sola ese ai lea o ia te o tou. Ia o tou whaalatalata atu i le atua. O na whaalatalata mai lea o ia te o tou. Tangata anga sālai. I nā whanu ia o whanu. I nā whanu ia o tou lima. O tou e wha loto luai. I nā wha mā ia o tou loto. Manga ia whai upura. Ia puapua ngā tia o tou. Ina ia wha avavau. Ma whetā ngisi. Ia liua o tou ata ma wha avau. Ma lo o tou fia i le wha anoa. Ina wha maua lalo ia i luma o lea li. Ona wha maua lunga ina lea o tou e ia. Amen. Amen. Mā ngai ole au tūla le na submit yourself to God. Na wa'i lo tangata i le atua. Amen. Na wa'i lo tangata i le atua. Ole afo, ole point momo, wa tolu point, o i wha. E wha point a le lau tanu e lau mātu i wha point lea. Ole point momo. Know your God
Know your God. I loa loa tua. Na e te tāpua ai. O le pointi longo lua. Humble yourself. Faa maua lalo lo loto. Amen. O le numera tolu. Point long tolu. Resist the devil and come closer to God. Te te e ti apolo. Ai faa lata lata I le atua. Amen. Faa submit to God's will. Na wai I le fina ngalo le atua. Amen. Tolu. Ke fai aku mai mau pe ngale pe ngale leile fai ngole video se I o ko alongo longo pa ya ya le tua pa mo ya fa nga ya u ni ya ya ai te tonu ya ole pa lango lango ni tanga te lia nganga pa I o le tua ina ia fa pe na nga lue le upo le tua I lo lotu mo lo fina nga amen ya hey mai submit yourself to God wa te tau ia te oe wa te tau ia tātou ona na wai o tātou loto mo tātou wanganga o tātou wola o tātou manatu o tātou whiriwhiringa o mea tātou te whaia ia tātou na wai le tua ia whaia ma na wai le tua amen tau le point mo mua know your God ia e loa le tua na e te au na ia amen lai fai mai le mātai o mai le mātai o mai le mātai o luspun ma le walu a o lona fai upo sun ma le iwa lona fai upo sun ma le o lene ia o tau atu e fai nu uma lava ma soo ma papatiso atu ia te I lātou I le suafa o le tamā ma le alii ma le anganga pa ia loi o le tamā o le alu o le tamā ia ma le tamā o le anganga pa ia o le atua the Father, the Son and the Holy Spirit so o te tau o le atua na e te tau ona e au na iai amen e te tau ia te oe na e whaalangolango ho I le atua le te tari tonu I le eia se sa mo e olo o au se atua atua ho iangai atua lai mo la ho ka ungo I se ko pura ma la wali I umanga te tari tonu ai le o ia se sa mo a tonu o ia ia mana tua pe sa mo I tatu tau sang amen o le atua le na e te tau ia te oe ona e ilo e te tau ia te oe e ilo lo atua e te tau ona e iloa uma mea e tau e wha te tau I le atua amen o a fo I mea e te whaia ia e iloa o le atua na te au nai o le atua e alofa ia te oe aua fo I nei e te masalo salo lo I le atua longo winga e le atua e te atua iai amen e se le atua na te atua iai aua e moni lo alofa I le atua ma moni le atua le te au nei e te le masalo salo amen o wale mea mo ia o tele o tatu e tuai lo le sau e tuai lo sau le whamangianga mai le atua pe tupu fo ini whaalawe lawe ia te oe maua lo le mea nao lea masalo salo lo I le atua amen masalo salo lo I le atua pe ono whai atu e te masalo salo lo I le atua longo winga e te le o taritonu I le atua amen e whai a fo I mea mo lo le wha atua tua ia te taritonu fo
Here o oe o se atali'i po se afafine o le atua. Aua ai o afafine ma tali'i o le atua. E whaatuatua i le atua. I le ai asisi me e whaatuatua i ai. A whaila e te le whaatuatua i le atua. O longa winga. E se ho i le atua ngai te whaatuatua i ai. Amen. A awe lo wola i le atua. Ave ma le wha maoni. Ave ma le wha maoni lo wola i le atua. A lofa i le atua. Ma ia maua whai e le whaatuatua moni i le atua. Aua nei e masalsalo i le atua. Amen. E i taimi e o mai e mawhatianga lo loto i o tātou tangata. Amen. Nau tala saawa. E i taimi e o i mawhatianga e lo loto i lo oranga. E te tele oina o tele o tangata e afu. E fisilingia i le atua. Amen. Ia lera o whai atua swa te te inga. Only, 2 years ago? Yeah. Sa le make e le ua te li i le. Le o langa ni. Na whanau me ia se ua te li ia. Ua. Ua alu ko malo. Al ka malo pi e musu e sau e make mafuka. Ai pauli me. Ia e whawhakai e tu o le ua maua ma ua fo i angelu ma si o. Au le mele tau wha amatala atu. Sa o ia te au le loto ti ngā. Amen. Sa o ia te au le ti ngā o le loto. Sa o whaia. Le nā lava ting. Ia. Sa o le fisilingia le tua. I did it. I didn't question God. Why this is happening? E moni na whaonga ina e le ti Apollo ma losi le larolangi le oranga le taimina. But I was never questioning God when that happened. Amen. Ona ea. Ona lau te tari tonu i le atua lau te ilo. O le atua alofa. O afo i me te tupu mai. Ia. Aua ne e masalo i le atua. Amen. O le sau olo ua tali ile na sau. Sa sau e te ule vā wa umolo to lua. Amen. Na sau lo ua tali e te ule mā vā. Ma tau mai se fe au te le i a mā ua. Ua te tau ia i mā ua na ave mā ola i le atua. Amen. E iu ala ti ngāle loto ono le mea ua tupu. Ono ora ua lofa si ua tali. Ai o te le e complain i le tua. Amen. O te ilo. E te lea se whamanuanga le tua ia i māua. Mo le lumana. Au le winga la o le mele te whamatala i natu. E iai le taimi. E o i popo ngā loto ia te oi. Pei o le story leo te whamatala i natu. Wai ei tangata. E o le ti ngā o le loto. Pe a tupu se wha lave i lau whanau. Se i tūlo. Pe a o i se a whaina. O ngā inga.
E to o tele i tātou o siringia le atua ma masalosalo i le atua. Amen. E moi. Because nga ufa alongo i tō tele e ita ngata sa muli mau ai fo. I mea whaapea. Wai tutupu. E happen. E o lo se whaafita uli lo loto i a te oe. I lo ainga. E pisiringia lo le atua ma e masalosalo i le atua. Amen. O lau wha malosi nea fiafi. A e loa lo atua. A e loa lo atua le te tapua i ai, ma e talitonu i ai. Po le ale lo loto. Po le ale ti ngā. Po le a po i le mawhatia i le me o ia te oe i longolang. I le ai sau masalo salo pe te siringia le atua. Ona ea, a fo i ona o le atua le te au nai, o le atua na te whaia mea uma i lo i laulang. O le atua le te au na, o le atua na whaia oe, whaia au, tu le ola ia te oe, tu le ola ia te au. E toe wa e sea e ia le ola ia te oe, e toe wa ese fo i le ola ia te au. O le ala le mea o le atatu masalo salo i le atua. Amen. O le atua e puli i mea uma. A te tupu mai fo i mea whapeni. Te tau ina iloa. E whi ngali o ngai whamanuia le atua i a te o. E wā o mea i te tupu mai i lo wōlanga. O mea i tū atu o mea nga. O ngai tā ti tia mai e whamanuianga le atua. Pei o no whai atu. I le wala awina i le atua o lo mātari. Na iai ale whaatua i lo uloto. Amen. Te lese whaamanuianga i le atua o lo ta tia mai luma o mau. Amen. O lea. O ne o tātou masau salo i le atua. Be happy for God. Love for Jesus. Je o tātou. Whaamone mone. O le atua le tātou e au auna. O Yesu le tātou te alolofa. E maua i le oli oli. E maua i le fia fia. Amen. E maua i le fia fia. Aua le ka whakakaunga o ngā maua o mele leu o e mau whaamanuanga. Ona e fia fia la ia. Ai a o ngā kupu mai pōpō ngā. Ona e ita lea ma e pesiringia lea tua whaamune. Ai e loa fia fia i le te e maua pai whaamanuanga ia te oe. Ia e loa ho i fia fia. I le taimi e tupu wai whaafita ui loa. Mai ale pesi a hangi mai le tangi e te ata i ai. Ata i ai. O mai whaafita uri se aka i ai. Aka i ai. Aka maro whaatautua. O le atua le te au nai, o le atua whai mea ma whai. Le atua o le tamā, o le atua le alo. Ma le atua o le anganga paia, o le anganga sa. O lea. Know your God. Know that your God will always be there for you. Amen. Po o whea le meo nei laulangi e te alu. O ro o iai a le atua i a te oi. Amen. Pe o le nā fo i pei fo i o le nā e te ola i leo langa. Ne i ngalo i a oe. O ro o iai pea le atua i a te oi. Amen. Pe e te whao la inga. Pe e te ola i le tino. Ma e whaia tu i ngā ngau leo langa. Aua ne e whaapea. E re o alofa mai le atua i a te oe. No. E alofa i a te oe. No matter who you are. No matter what lifestyle you are. God will always be there for you. And he always love you. Amen. Pau wale mele mana o ile atua i a te oe. I a te oe.
ia e whaamaoni I lona finangalo. Ia e sau e au mai lo wola I le atua. Talia Yesu Keriso e avea mo wali'i ma o whaahola. Amen. Tātou leo o tātou ta ua o tātou o tangata o whaolaina. Whaamole mole. Whaamalosi I le atua. Amen. Whaamalosi I le atua. Whaamaoni I le atua. Amen. Whaamaoni I le atua. Tātou fo I hia o lo o ola I le o langa a. I le laro langi a. Whaamole mole. This is the time for you to change your life. This is the time for you to come give your life to the Lord. Accept Jesus. E whai mau whaaora. Au mai lau a inga. Au mai lau whanau. E ave mo le atua. Te lia Yesu e avea mo ali'i mo whaola. Amen. E te tau ia te oe. E te tau ia I tātou. O no mai e ave o tātou ola ia Yesu Keriso. Ma tātou wha maoni I le atua. Malana ngā luenga. Amen. Know your God. Yeah. Tau I le tātou. Le tātou point nonga lua. Humble yourself. Ko manga ia le point le Humble yourself. Ia whaamawala loina lo tangata. Amen. Kelo. Ke le o ka koe e maua le melea. O le whaamawalunga. Amen. E o ho ia te au tangata whaolaina. E te le ho au te ngi maua le mai le o le whaamawalunga. Amen. E o ia tātou le o tātou o tangata whaolaina. I le atua. E maua o mai tātou le taim. E le taiminga e pe I taua wifo I lunga tamana o le loto whaamawalunga. E o ho I tangata o lo tangata o lo still out there in the world. E maua ho I le mea le loto whaamawalunga. So le winga la o le tala. O tātou uma e maua I le mea leo le loto whaamawalunga. Amen. O le au ngangi o le whaila unga salangwa inolo na upu le nei I le nei aso. Yo tātou whaamawalalo tātou loto I luma o le atua. Whaamawalalo tātou loto. Amen. O ani mea le lei, o a fo I mea ua e whai o wa maua I le whaamanuianga le atua I a te oe. Aua ne a vea le mea nā ma mea te whaamawalunga ai. Aua ne e whaia le mea le nā. Ma mea o le a e. Ma ewi fua mawhai mai. You're the one. Whaamone mone. Whaamawalalo tātou loto. Amen. Whaamawalalo tātou loto. Ia maua e. O le tele ia to I ngā loto. E tele ia to I ngā loto. E te whaia lo se me ti ngā isi fina ngā lo se isi. Pe e te whaia lo se mea ua e loa I ua peia na o oe ma le laro rangi. Ia ole na. E loa ai o oe o le tangata matua I mawalunga le loto. Amen. E whaoa whilavi inga o le atua. Ia. Po le ale mea na ku'u mai ai le atua o e tu uilunga I. E te whaoa lovi inga le atua. Amen. E te maua lo o le mea na o le maua lunga o lo loto. Nganga makala wha peo lima o le atua e pau. Tala marimoni.
Amen. A whaamanuia atu e le atua o I ono lo whaamauni. Ono o lo fia I le atua. Ma o ngā luenga e whai ma le whaamauni. E le ai mo so whaamawalunga. I whaamanuia pe le atua I atu e. Ai wa ai mai lo le atua o maua I atu e le mea ngā le mimika. E wa ai mai lo le atua ua e maua ia te oe le mea nao le loto mimita. Ma le loto fisio. Ma le loto ho ina le ua na o oe ma le lalolangi. O le loto ho ina le e te a whai mea e te mana o e te tanu si I lunga mea ona e te loa o ngai tele le oa ia te oe a ua e le alofa I tangata o loo I lalo ngai ia te oe o loo tomo whai. E o fo I lo ia te oe le loto na te whaasau sili e te Ia o le nā lai release e le atua oe. Nga whaapea o tama I lima o le atua ia te oe. Ia. Sari ase mea. E le leia. Peo le tala le whaila unga. E le leia lau pa ui lunga le maa. Ai le anga le pa ui le maa I lunga yangi. Amen. Whaamole moli. Whai ua. Whai ua. Whaamanuia le atua ia te oe. Malou ai. Aua ne e wa ai lalo I isi tangata. E tā uare mea ni nā o le loto whaamawalunga. Ine mea? Whai ua e... whai ua e te vai tu e te siri atu e te lea o mea le lei. O mea o nā te maua e te vai atu lisi o uso. O lei lalo. Aua ne I e ingi o manatu whaamawalunga. Aua ne e wa ai lalo mai. Aua. Because whai pe o ele mea ngā o le whaamawalunga o lo loto whapenga. Ya. Pe o no whai atu. O anga release le atua e te pa uma ia. E le tala lai fo le tala wha sa mua. Tātou te le tu wha amaunga pea. Ia so uma. Amen. O le mena. A e maua manuia mai le atua. A e maua fo I wha manuianga o le lalolangi. Wha amole mole. Humble yourself. Amen. Humble yourself before the Lord. Aua ne I e whaamawalunga I ngā roto. Le lai whai mai le Peteru, mō Peteru, so kaunga koe. Sa I mai awha mole. Mō le Peteru, lon ta upo e 5. Ia. Alona whai upo e 5 tau le 10 ma le 3. Tau le 10 ma le 3. Oire, sorry, Isaia. Mō Isaia. Ore Isaia. Ja, Isaia. Isaia lona ta upe sulu ma le whā. Sulua e kau sulu 5. Ia wa e loa ho le kalanga. Tauna e loa. A le rau tanu pe whai tau atu. Pai mai. O le Isaia e sulu wha whai pa sulu 2 ma tau sulu 5. Pai mai. Oi, ua wha pea ona pa u mai le langi. O oe le ua popula
le atali'i o le taeao. Ua taia oe I lalo I le ele. O oe sa faa to'i laloina nu ese. O oe fo'i sa e whaapea ifo I lou loto. O te aluae I le langi. O te si itia I lunga lo unofo ali'i I asili I whetū o le atua. O te nofo fo'i I le maunga o le whaapotopotonga I le itu I mātū. O te aluae I lunga o mea mawalunga I lunga hae o ao. Mate tutusa ma le sili ese. Ia wei. A ua a veina fo'i oe I se oli. I tū o le lua. Amen. Ea, na o tau I loa a. Oile tangata nai whatau oile. Tala le ia I ne whai mai isa ia. Ea, ki Apollo. Kamo sa kangi. Wha mawalunga peo na o whai atu. A wha manuia le atua ia te oe. I lo wolanga. Ea, tu o mai a oe le atua tu ilunga. E maua lole mea na ole peo na o whai atu. Ole o langa fisio. Ole o langa fia kama heavy. Le tate o upu wha whaingo fie. Ia whaingo fie ona e mahalama lama ili fi au le tau wat. E te maua le mea ho ina le ole ua na o oe a sili atu I lo uso. E sili atu o me maua I lo uso. E tele ho ile tele o tupe. E mawhai e au o na o whai le mea le e le mawhai e le ali. O le loto lana. Ia. Nana whaapea o lima o le atua. Ia. O mea ma ngai ke mga kua mawalunga. Ngai ke maua. Ia. E toi wa ese ina e le atua. Amen. E toi wa ese e le atua mai a te oi. Ai te ilo. O tangata ia. O tangata ia te wa ai a lalo. O le taimi a alu ese wa ese I le atua o wha manuia. E te pa o mai a e to I ua I tangata ia sa e mai mawalalo iai. Amen. Ai tari tonu I lauta. Kwa I press mai e lau la. Ma lau lima lea. Pea ai tari tonu le mele upo le atua I le nea fiafi. Wewa ai mea ti Apollo. Wewa ai mea ti Apollo o mana o tutusa. Kamalo lusi felo mga kukusanga ia male atua. Manatu wha mawalunga una o wha manuia I le atua. Ai wha alunga e wa ai nge I kala ngi ka ngakai o ki Apollo. Se tangata sa ave I le atua wha manuia. Le leo la kama koe pesi. Koe alale mea no oi. Ia. Wha apea na ie. O manatu ata malo nga unga ia. La me mau. Kiki mai fafo. O le mea ngai maua ia oi pea e maua leo lang wha maurunga. O le kiki mea oi fafo. O le mea na ia. Wha mole. Wha maua lalo tātou loto. Amen. Ia aua nei e whaoa. O le mea le mana o ile atua ia aua. Mese a tātou nei tangata whaorainga. Wha mole. Aua ne e whaoa vi ingo o le atua. E ofo I a tātou leo lo o ola pei leo ranga. Aua ne e whaoa vi ingo o le atua. O manuia ngai te manuia. Ia eido o le manuia mai le atua. Ia e ave le whaafetai ma le whaamanu I le atua. A ia hampo. Wha maua lalo lo luto. Wha maua lalo
tātou loto. Awe o tātou o le atua. Aua tātou whaoa vi inga o le tua wha mole mole. Please. E te whaoa lo vi inga o le atua. Ia. Ngai wa ia kuala i e mei wha mangu i le atua ia. Ua makanga mou mou ka i kasi. Amen. Mena. A wha manuia mai le atua i a tātou le nei. I lo olanga. Man. Ia wha pēnā. Awe le vi inga i le atua. A ia awane i o tātou. Maununga o tātou lotu. Oi. Ia, bia le atua. Malo. Tai. Patalofa ati le uso a kitiona. Malo uso. Tai whaatasi mai. Ia. Tai fu i lau sunga le au au. Ia. Whaatasi me li tātou poklama. Nea fiafi. Good to see you. Uso. Ia. Whamanuia le atua i lau whaalonga. Nea fiafi. Amen. Ia. Ia tatau ia te oe. Tātou uma. Pe te whaolainga. Pe e te le whaolainga. Whaamawalalo lo roto. Amen. Try to humble yourself in front of God. Amen. Alofa atu auntie, uncle. Ia le tua. Ia te tau ia te ia tātou. Whaamawalalo tātou loto. Wāre mea moi. O aile ngā kiki mei whafo i le tua mai runga i le lang. Oi. O ti apolo. What's the reason? O le ale mafuang. O le whaamawalunga. O le whaamawalunga ngā kiki mei whafo mai le lang. A whaira wa kiki me a kiki ka ngaka oi whafo. Ke roa. E le leia a kiki ka ngaka oi. E le angar kiki mai le a kua oi whafo. Lau kara sa oa. Auangi e whaoa vi inga o le tua. Aua fo ine e whaamawalunga le whaamangianga le kua ia ki oi. Amen. O wāre me mawai oi. O le kiki mai oi whafo. Peonga whai aku. E le leia le kiki o leia rau. E leia rau kang kiki a. A le angar kangu me o le kua kiki a. Le lau kangu ai whaia umpaka i ka inga in ki uki ngā swing ngā lo sisi. Le mena na whai atu. O le whaamawalunga. O le mea o le ti apolo. O ai lenga whaamawalunga. Sākang. Kiki me roi whafo. A whaila e whaamawalunga o loko. If you're not humble yourself. E whaamawalunga pe loko. Ie eilo. O ngai a oile a nganga o ki apolo. Amen. Ie eilo. O ngai a te oile a nganga o ti apolo. Because o le mafua anga nanga kiki mai e lalo mai lang. Ongo lea. Ongo le mangaku whaamawalunga. O aile mangaku whaamawalunga. Oi. Ki apolo. Taka. A whaira o ngai ke whaamawalunga. O lo ia oe pele loto whaamawalunga. Ma ia oe ale loto o oe ea maa kele o kupe. E kele me ke moa. A e whaamawalunga. O ngai a ke oe le nganga o ki apolo. Amen. Aia ke oe fo ile ko ngā whaamawalunga fo inga le e kangu inga lea. Pasia e lea. Whaakongo aku lea. O ngai a ke oe leo. Lea nganga o lea kua. Kelo. E whaawhikai a i lea kua. Le mere angare saua i lea li. Angare koe fo i mea i lea li. Iri roa ia mea soli.
le winga lo kala. Ua lē wanga ia ke a o le nganga o le whaamaurunga. Le o ke whaiaku sao. Ua lē wanga wherua i ka mārua mariki a polo. Ua le pengo o whaiaku. A e whaamaurunga. A wanga i ngalo ia o nga ia o le nganga o ki a polo. Ngā ke anu mai whea vea. O le mea ke alu ai, o se whaamaurunga. O le mea ke alu ifo, aluangi ifo ili, alu ifo i. A nga ia o le nganga o ki a polo. Ua le wanga ia, me hoi ngā a whaifu ka whanga mo uo ma tori. Ke whai aku pe o wai le sifi hoi ngā le manga kala i whai. O ngā lea, whaamaurunga. Le hawa whaapea ngā ia ngā kempa ia ngā e pasia au. Le hawa ka whaapea, le kaimi ngā o i lalang. Whai kala ma kua i le ai ia ma se alofa i whinga ngalo ma le loko o ka ngakale. Whai e le kala. O, mea ngasa e ira uolanga. Oh, my friends, o uo. O uo e loa umangi me a whai ngia o kala. Oi soli. Ka i lo fo i ki a polo mang kala e whai. Pe kukusa ma u kala e whai. O ngā lea. O ngā le ile loko wha ma walunga ngā o le koa o le loko. Pei ia nga o ngā ia malalangi ia. Ma kua i le kia po o ai oi. Le mea ngā sa wha ngai. Le era waka saungi wa koe ave ro o lai wha ngā inga mōleri. Le ra o koe wa aia. Tori. Whawhi kai au le whasi. Whawhi kai le kua. O le leo mainga ngaka i ko ongo ko o lima ko o sifuru e mai whasi. O le mea ngā e whawhi kai i le kua. Le waka saungi e o koe wai. Le wanga ka wherua i mariki a polo. A alu fo i le loko. O le alu ma awe ki a polo le loko. Wa le alu wako o le whaari kingo le mawhau whau le whaari kingo le alu kongo le whaari saa. Ngā le alu ma awe ki a polo le loko. Ngā laku lola iang pe o le fia, pe o le kama fo i ara ngale pe o vai le sifi o ngale ngofo i kua, ngofo al piko i kua male maki waka. Ai reiro. Tol. Ai anga o mai a ao le ali ia ka ikar ngā ka mike ia le pā uma ia e ngofo ala e ngofo. Ai whawhi kai ai le ali. Ia. Wa avea ngei mea ngā kopua. Wa avea mea ngā o i le olanga. Waka koe ngofo a wa koe sui e le ali ilaka olanga. Ma koe wa ia koe tol. Whawhi kai ai le ali. Le suinga o le olanga mangui le i o ongi pōpua ngāe. Because sili onga ki ngā pe whainga kai la orang. Ia ale vi inga e whaapo i le tua. O le mea lea. E tau ia i tātou wha mole mole. Wha mole mole. Humble our heart. Ia wha mawala loina o tātou roto. Pei ona whai atua o le nei fo i polkalama. O le polkalama nei e le se polkalama a ngei polo tōrua po le mātou a inga po su. Eisia. O le polkalama a le atua. Amen. O le polkalama o le atua. O le whaonga ia o molo uto o lua. Ina ia wha pena ona. Wha soalo na upu ilunga o le tātou polkalama. A wāi. Ngia nganga. E suia mai e ave mo le atua. E sā ia i maua. Ona. Whaoa le vi inga le atua. Mai le polkalama. O te whaafitai atu ia te o tau. O loo amanga ia le nei polkalama e whaalongolongo ai. I lona awhionga pa ia. Whaafitai. Le whaatasi mai whaafitai. I mea umalu tau. Whaafitai fo i lo tau nofo te talo i le nei polkalama. E mo o mia lo tau te talo. Mana tua a umalo u ainga i o tau talo sanga.
ina ia tupu pe le malosi, ma le toa o le loto, mai i le atua. E polofolo ina ai ma whaasoa i lona upu i lunga al polkalama. A o a mea uma whaamanuianga le atua i lunga o polkalama le nei. E sui ai le o langa o se si lona upu. Aua ne ia te a ule, le vi inga. A o le vi inga, e whaapo i ai le atua. O le maa ua le te talo i le atua, whaamole mole le ati i e. Humble my heart and my wife. Uma fo i ona whaile tala i le anganga pa i o le atua. Se teimi ia e mate whaoa i le vi inga o le atua i lunga o le nei polkalama. Cut it off. Wa esi. Amen. Wa esi. A o le talo sanga ngai le atua. Ia whapena on humble our heart. Ave le vi inga i le atua. Amen. Ia. Le point long wha. Whapea. O le point long kotu. E la ake e wa. O le point long kotu e whapea. Resist the devil and come closer to God. Amen. Resist the devil and come closer to God. Te i le ti a polo, po le fili, ai sau e whaalata i le tua. Amen. Te i le fili, po le ti a polo, ai sau e whaalata i le tua. Amen. Pe ono whai atu. Te le fili, o mai o le taimini, o leo mai e awe o tātou ola i a Yesu ke wiso. Lau tala mo ia, tele i o mea lau te tupu mai te taimini. O le mea mo ia, ona o le sau le tuspa ia. O le tele, e tate wa ai atu loa o tele, o sau tala o taua. O matangi. O si tau lisi malo i lisi malo. O misa ai uso ma tua whapini. O misa ai a inga. O si kau lisi ngo i lisi ngo. O le ngā e loa ai o walata lata o atoe whai te toa. Le fio mai o Yesu ke biso. A le tātou wha ilo ilo na. A le tātou te wha ai mai a le o te tupu. A le o tātou wha ai atua i lungo news. O le what happened. That's the alert for us that it's time for you and me to be faithful in the Lord, and we need to give ourselves to the Lord. Accept Jesus Christ as your Savior and your Lord. Jesus Christ. O ata tau ia te tātou o na ave ma le wha maoni o tātou ola i le atua. O ata tau ia i tātou. Pei o nau whai atu. Te o mea o le nei laro langi e alu alu uma. E alu alu uma pia fianga o le laro langi. A o lo sau e au mai lo wola ma ave lo wola i le atua. Ma talia Yesu e abea maua lii mau wha ola. O le na e te maua i le ola. E wha vavau. Wha vavau. Vavau. Wha vavau lava. Amene. So wa te tau ia i tātou. Tu u meo le laro langi. Tu u meo le ti a polo. A wa te tau ia i tātou. Ona o mai e ave o tātou ola i le atua. Pe ono whai atu. E o mai loa a whai e o mai le wala au le atua i a te oe. Ai te i makinga le i o le taimi o le sitianga. E te o mai le wala au le atua i a te oe. A o le nā ua lava sa uni ia. E le wha ilonga kisili inga le mea e o oe. Te o oe ia. E te alu i le ola e wha vavau.
Amen. Ai a fai o le nā e tu ia tu pea tu ia tu pea lo loto e au mai lo ola i le atua. A o le nā e te fia lava i mea o le lalang. Ai te e ua tupu se wha lave ia te oi le nei aso, po le nei taimi, po le ala, wa ai tupu se wha lave ia te oi a e maliu. Ai te le i wha maoni ma ave lo wola ili ave lo wola i le atua. Ia, o te wha noa ma wha sila atu. O le pafi lava le me e o ia i lo wanganga. I'm sorry, but it's the truth. Amen. E lua me o le tātou te, tau mawhai atu ai. A e le tau mawhai, a e le sau i le atua, e te le mawaina le ola i whaava. A e sau fo i la i le atua, wha mole, aua ne e mawhau o le a whai ngofia i lo o lang. No. Sau i le atua malouta di tonu, ave lo wola ia Yesu ke viso, malouta di tonu, maloufa atua, e iai le atua ia te oe i taimi o lo o langa. E fe soani le atua ia te oe i au puapuanga. Le mea mona, pea e sau i le atua. O le mea lona nua, o le pafi. A whai o le nae te fia pea i mea o leo langa nei. O mea o le ti apolo. Ia. O le mea te hiu iai. O le pafi. Amen. O le pafi. So, fili oe. Po o fea o mea nei e lua. E te manao, e te ho iai. O le talia o Yesu ke wiso e avea maua lii mau whaola, ma e whaatua i le atua ma le wha maoni, ma e alofa i le atua ma le wha maoni, ma e matau i le atua ma le wha maoni. E te maua le ola e wha vavau. Amen. A e fia pea i mea o le nei lalolangi, o fianga o le lalolangi, o tuinga ngaunga o le lalolangi, o le mea te o ai, o le pafi. A.K.A. Sheoli. O fea la o mea nei e lua e te manao, e te fili iai. Amen. O fea mea nei e lua e te fili iai. A e alofa i a te oe, i lau tangata, ma e alofa i lau whanau. Amen. Ma e alofa i lau ai. O mai e ave to wola i le atua. O mai ia Yesu ke viso. O Yesu ke viso foi, e mā i o tātou avenga. Amen. Awane i o tātou mai ave o tātou wola i le atua male le taritonu. O mai ave o tātou wola i le atua male whaatotua. Male whaamauni. Amen. So awane i o whaamuni mole. One i o tātou nau i mea laulangi. Te e i mea o le laulangi. Pe ono whai atu. I've been there, done that. Mga ia whaingol mea ngā. I've been there, done that. What's the result from that? Nothing. I was never satisfied. I was never satisfied. O le loto i lo walu i laulang. I mea o le laulang. O le loto fo i nao lo nau i mea o le laulang.
E te whiu, i mea o loo whaatou singa i lo mawhau mau mata. I mea o le larangi nei. E te whiu e whai e re o oi. I re mau e sau fia fia. Amen. E te fia fia. But just for that period of time. But when it's over, it's over. You gotta look for another one. Kala le mako i Samoa. It ain't last long. Wai ke mio mako i Samoa. E fisi o aku lo le si masanga wila po ase me ke fisi o aku e a mako. Yo le kalanga e fai e lau pois. Mai maulo mika e le last long. Amen. E le mea mo ia. E te whiu e whai le mea nei laulangi. Sinka mai kaimia. Sinka mai kaimia. A o lo sau e au mai lo wola i le atua. Matalia Yesu e a bea o wali i mau whao. Ia. Ke wa i se oli e piko siringa oli e lo loko i lo ngai oli renga e ai mo mo i laulangi. Man, you have the joy in your heart, a different joy in your heart when you come and give your life to the Lord. And behave yourself when you come to the Lord. Fa tua i le atua. Fa maoni lo ranga i le atua. Na wa aila i e ke wa i a koe. Le maa ngai e le oli o lo loko. Amen. Aua fo ila ne i whapea a e saulo i le atua. O le a le lei mea umale ai. E o pua ngā i o tātou tangata. Ai aua ne e whapea. A o me pua ngā i a o ena le ai le o le atua. No. God will be there for you. But God will come to you at His own time, not your time. Amen. Le mea na e te tau ona e loa. Au tau nu unga o nei mea uma. A o mai le wala au o le atua i a te oe. A o lo e tu mau pe i le atua ma e wha maoni i le atua. Te tau atu le tala fia i a te oe le uso le toa whine o ti nao ta maa. A wala au mai le atua i a te oe o lo e tu mau pea i le wha maoni o te fia e tau watu o lo wanganga e alu i le ola e wha ababau. Alleluia. Amen. Vi ia le atua. E moni ma le wha maoni upu ma folfolanga o le atua. Amen. Ja. Mena. Ja. Tātou tau mawhai te e ti apolo. Ofu o tātou ofu tau atoa mai le atua. Ho o mai ia. Fianga o leo langa i a te oe. Ia. Whawhai ngofi ona te e ina ona lea. Ona o nawa i a te oe le ofu tau atoa a le atua. Po i o nau e whasi o tiere tū o le tino. A wo e ola i le anganga o le atua. A o mai la tu i ngau o mata o mea mana nai o le nei o langa o fianga o le nei o langa e tau sau in mai da ku oi. Ua e mawhai ona e say, no thank you very much. Le ai whaafetai. Ia whaamali li atu. Au a ngau lau tala e whai. Whaamali atu. Ia. Ua ese le o langa le wo wolai. That's all you can say. That's all you can say. Yeah. Mena ia tātou te le whiri. Ai o mai e tātou whaalata i le tua. Amen. God is good. Yeah. Ma le mea muni muli.
Submit to God's will. Yeah. Oh, yeah. Submit to God's will. Now, ile tua malona fina ngalo. Amen. Now, ile tua malona fina ngalo. Yeah. A now, mea le tua. Mawhaia le fina ngalo le tua. E te waia le wha manuianga le tua ia te oe malo wainga. Ah. O tangata fo i fia ia te oe. O le a wha manuia i fo i le tua. Ah. If everything is around, when God, when you have faith to the Lord, with all your heart, and you trust God, and you fear God in your heart, whoever's around, God will bless you. Not only just you and your family, but whoever's around you will also be blessed too. Amen. Ole lofa maleanga le leina ole. Ah. A e wha maoni i le atua. Ah. Ma e whaia le fina ngalo o le atua. Ma le wha maoni. A ho na wha manuia mai le atua i ate oe. E ese le wha manuia mai o le atua i lo wolanga. E ese le wha manuia mai o le atua i ate oe mo louto o lua. E ese le wha manuia mai o le atua i ate oe mo louto o lua ma lau wha anau. E ese fo i le wha manuia mai o le atua i ate oe mo lau wha anau mo louto o lua. E wha manuia fo i lou a inga. Ah. I lou a inga i au mātua. Ah. O uso. O tua whawhine. Ah. Ma whanau o uso. Ah. E toi whaamanuia fo i le atua i tangata. They are surround you and support you. O le mea moni ana. Ah. O mea e te whaia i au lima. E whaamanuia i le atua. O le a whaamanuia i fo i maisi o tangata. Ah. O isi o uso a tangata. Ah. O le maa naia le nā. Ah. O le maa naia le nā. O le alofa o le atua i a te oe. Pea ai e whaamaoni i le atua. Amen. Ai whaamaoni le atua. Ma lou loto whaamaoni. Ah. Ma e whaatuatua i le atua. Ma e savali i ala o le atua. Te ta watua i a te oe le neia fiafi. E whaamanuia le atua i a te oe. Le ngata i a te oe. And people's around you. And whoever's around you and support you, they will also be blessed from God. Yeah, patalofa tu foi ile tu fia. MJ, sis, thank you for tuning in. Pamanuia le tua ia tu sis. Lofat. Pamanuia fo ile tua i lau fa longo ne fia. Ah. O le mana ia le na. O le alofa o le tua ia te oe. Ma le fa manuanga le tua ia te oe. Pea nangi lo langa i le tua. Ma faia le fina ngalo le tua. Ah. Like I said, o le tātou por kalama nei, pe ona o moni mau atu pea. Le tala anga, le mafu anga nga whai ele. Ah. Le tātou por kalama nei o le Jesus is the answer. Ah. O le memo, o lo au ngangi i le atua ina ia wha pe ngaonga wha o ngalo o tangata. Mōla na ngaluenga. Ma o whaia lo na whina ngalo. O le ala le sa mafua i o na whaia por kalama nei. Pe o na whaia tu mo mua fo. O le por kalama nei, e re o se por kalama a umoro tu o lua. O le pako por kalama na whaia le tua. Is God program. Amen. Pe o na whaia tu a. O le nei por kalama ma le nei wha nei wha
me o whaangaina ia ue le tua, whaanga ia o molo a inga i le tua. Sa mamao a ma le mawhauwhau. Sa mamao molo mawhauwhau, molo to rua. Pe, o le mea sa ia i maa ua. Ma pisingisi ntu e whai. O le ma pisingisi sa, pe nei le taimi nei. Ana ule whaalongo i le tua. Pe nei taimi nei o le whai le ma pisingisi. Au te tari tonu fo, o le na fo i pisingisi. Ele i u se le lei, ele umi fo. Au a sa whai le mamanatu, na whai le mamanatu, o le whai le ma pisingisi. Wa uma ona i ai mea uma o le pisingisi. O le ma fo i meilo le malanga lenga ma o i alaska. Ma mailo a makalo le ma pisingisi. Ai peita. Na mao mai. Ese le mea na. Ese le fina ngalo le atua i ai ma ua le mea na whai. O le pokalama lali nei. Na musu mai le nganga o le atua i a tia whai. O le atua. E si la fia le e loa le atua o vai ma o vai. Ai loa fo ila e le atua le mea e te pa u iai. E musu atu le nganga le atua i a te oe. Ia awane e whaia le mea le. So, if you think you know yourself, trust me, you don't. A whai e te nofo mai maho whau e te iloa, e te lama i lau tangata. Lau tara sa o whai atu i a te oe le nea fiafi. E le ai lava. There's a lot of stuff about you that you don't know. But God knows everything about you. Pe ono whai atu. Ai loa e le atua le me e te vai ai. E musu atu le nganga o le atua ia o i awane e whaia. O le nganga le o le atua na musu mai a. Na sila fia le atua. A tau nuu a uwhaia le pisingisi le mele o te mana oe. E sila fia i le atua. O le a tui tatai e se eilo o nganga malo uloto mai i le atua. Na loa le i le atua. O te pa uai i pe a wha pe tupe a whaila o pisingisi ne. Amen. O a e loa le atua o tele le tupe i lunga o ulima. Ngalo le atua malona fina ngalo. Amen. Ngalo le atua malona fina ngalo. Ai wa maua whailo le mele na olea. O le fisio o na ua tele le tupe. Amen. Amen, sis. Na loa le leia e le atua. E tau nuu lo le mapisi nisi le ntu e whai. Ma mao loa au malona anganga. So wa loa le lei lava i le atua. God know what's going to happen for me. O le tele fo i o tupe. E o ai mea i le te tau o na o i lau mawhau. O le tele fo i o tupe. E iai e le vai sising o le fese se inga o oe malouto o lua. A fo i e kele lo kupe o lima maua lo le meana. O le wha amisa mai lo le fifinge ia oe tia i lo ma le fifine. E sia, oe le pole o kele o kupe. It happened. It happened. Ai a o inga kele o kupe. Wa maua le mea na, wa e le tau alu se lotu. A wa pe wa kele anga e alu ke pāki. Amen. Pa moli. A wa ne ti ngasi fina ngalo. Le upu fa soa le ali. Pe ono fai atu. Fa a le nganga lau fa alongo. Fa le nganga lau fa alongo. Anga lue le nganga o le tua i a te oe. E fa a malama i a te oe lo na fina ngalo. Pe ono fai atu.
E maua lo le tele o le tupe ia tu e. Ia. Maua lo le mea ngā. Wa e fia wa e mawhaia nga e whaia mea sa e iloa. Sa e le mawhaia ona e whaia. Ona sa le inyo tupe le nā teimu. O mea sa nau i ailo loto. E te le i mawhaia ona e whaia. Ona o le ai o sau tupe. We maua mai. But when you have money, wa e iloa, wa e whaia lo ona e whaia le mea sa e nau i ai. A le wa e mawhaia ona ua maua o tupe. Amen. O le mafua anga le nā. The Lord, God knows what's going to happen to me if I peanga whaile māpisingisi. Peo no whai atu. Everything went through. Wa uma whai. Pau wale me ole lai senge. O mea uma, pau wale me ole mai roa pā oroa a maka. Ai matau no umai. Ese ale mea no. Ai kero ele mafuanga. Kero ele me mali. Ngā mā o i alaska male oli o mā uoloto. Ole a mā mai whai lo le mā pisingisi. You guys don't even know how happy I was. I was so, I just can't wait. Kero, ole me ngai ni maufa, I just can't wait to come back to California so we can start our business. Pa le ngā oli. E ma keo mai. God take it away. God take that joyful, that happy, that craving away from my heart for the business. He did it. Why? Because he loves me and my family. Amen. Le nava yeso atua. Wa ute ia ufa asoa mai le nganga pa i o le atua ia u le por kalama. O lea la na whai e lo le tātou po kalama. Pe ono whai atu. O isi mea o le tupe le pisingisi. Le ufa o ngā e whaakau mai me i o le mea po kalama. Tu ulo le mea na mana o ilo au whaalongo o sau whakalango. That's the only thing I worry, right? What is my wife's reaction if I tell her what the Spirit of God told me what we're going to do? But you know what? I talked to my wife. E re iai yangi winga hoi ngā lera makoa inga whaapea e ma. Ngā uwhai aku uloe le makoa inga, this is what the Holy Spirit tell me to do. This is what we need. She agreed. Re mā ngai o meo le atua. O oe lea tama. A e alofa mongi i le atua. A wā o oe o le ulu o le ainga. O Yesu o le ulu i ate oe. A e alofa la oe lea tama le ulu o le ainga. I lo ulu o Yesu ke riso. A e au auna ma le faa maoni i le atua. Ma e whaalongo i lona si ufonga. Ma e whaia lona whina ngalo. E whaamanuia le tua ia te oe malou a inga. O le ala o le nana o tala notu ai i lo te olua. She agreed with it. I'm telling you don't even know how happy my wife was when we were about to get lunch our business. Makwa i fia. Ka ilo fo ila oli mana o fia le la fa le fia mako a inga. Ile le mapisi nisi la mai maka lo. Ai te lo. E ka ko i le ngalo le atua. E le i fa apea me mako a inga.
You know, o iwa pe no, fai pe ka business. We can do the business and the program at the same time. It's not ele ai se tala fa pena. Na support lava ele tu e lo to lo. Le mea sa o fai atu ai. Ah, pe ono fai atu. A e alofa o e tama i le uru o Yesu Kristo lea. Ah, e whaalongo ma support fo i e loto o lua ma lau whanau oe. Amen. Ai a whai e te le whaalongo ma e whaaloalo ma whai e whina ngalo o le atua e o le whai ma rouru. Yeah, don't expect that your wife and your kids gonna agree with you about everything that you want. No, no, no. It's not gonna happen. Trust me. It's not. A fo inga leva ai mai le atua e te le o ai mai le atua e te le o whaalongo e te whaia lo whina ngalo. Ah, ane te sau. Ah, a tonu lo to lua ma lo whanau nga expect la i e whaalongo atu lo to lua ma lo whanau. Ke lo oele me mo e tātou nei ta mā. Ah, le tātou te le whaatua tua ma tātou whaalongo lo tātou uru o le atua o Yesu ke viso o le whai ma tātou uru. Ah, a le tātou whaalongo i le atua. E tātou mai e tau mawhai e te whaingale whaaloalo mai lo to lua ia te oe ma whaalongo mai lo to lua ma lau whaanau ia te oe ma whaia le me te whaia. Ai le whaia ke lo le me mau e. Ua mau lo ele me nga o le whai lo le fosi. Amen. Ah, e fo i ngai ke ilo. Le ke o le mea mongi ia. Ah, me mongi ia. Fai mai le poi longa wha. Ah, fai mai. Submit to God's will. O ai le atua. A tātou nei tamā. Us fathers. Who God is. He's our head. O le tā te whai mau tātou uru. E tātou te whaalongo ai ma whai lona whina ngalo. Amen. Ai mai le atua. E te reo whaalongo ma e whaia lo whina ngalo ma e le whatutua e le tua. What makes you think that your wife and your kids gonna listen to you and obey you? Ia wan mea lana nai tupu. E le usi tailo. Pailo le mea nā fosi. Starting fight with your wife. Starting argue with your wife. But you know that you are wrong. Amen. O se me le leila ia te oe. Lo whai atu I lo tō lua ma lo whanau. E le whaalongo mai ma kui mai ia te oe me te mana oe. Oe le tama. Se me le leila ia oe. It's the same thing I le atua. Se mea le leila I le atua o le whai atu ia te oe ai te le whaalongo oe le tama. O le tau mawhai atu o le lii. E tau fō atu le o langa o oe le tama. Ma tau a watu le anganga o lona pa, le anganga pa ia te oe. E musu I lo loto wa te tau o na paisau. Se swinga ia te oe le tama. Awa o tātou o ulu o le a inga. So awa ni o tātou wha moe moe. Tātou te le wha alongo I le tua ma whai along whina ngalo. We expect I kaunga wha alongo mai lau to lua ma lau whanau ia te oe. E o ofo I tātou, I'm sorry this, but e o ofo I tātou yo a vea mamatai o tātou a inga. Wha mole tātou leo a vea mamatai tā ua o tātou a inga. O oe wa a vea matai tai o ulu o tātou a inga. A e le wha alongo I le atua, a e le e usita I le atua, a le a vea lo ulu I ona to tongu I lau loto. Wha mole. E te whiu e tau mawhai I lau a inga. E le mawhai ona e whai, ona o lea. Ona le tele usi usita I le atua, o lea e whai mau tātou ulu. Amen. O lea, e te tau ia I tātou ta mā.
Le ngata o tamā o tātou wa whai mauru o a ingo o matai. Whai le fina ngalo o le atua. Ave le ola i le atua. Usi ta i le atua. Ta lia Yesu e a bea mawali i whaora. Na wa aila i le wha manuianga o le atua i to tonu i lo a inga i se mea e te naunaua tuai e whai e lo a inga mo oe i mea e te mana o ai. Te wa aia le support e lo a inga oe. Support e lo to lua ma lau whanau oe. Ono lea, ona o le te whaalongo longo o le e whai mo tātou uru tātou nei tamā. Amen? O lea, whai le whina ngalo le tua. Usi usta i le tua. Wha maoni i le tua. Wha tua tua i le tua. Ona alofa mai lea o le tua i ate oe. O le mafu angala le nao le polkalaman ne. My wife agree. Why? A fo i ngono wa ai mai lo to lua le suinga e le atua o lo wolanga. Wa wa ai lo to lua le o le atua i lo wolanga. Wa wa ai lo to lua wa talia e le atua ona tausanga i le aso ma le aso i atia. Ua tupu ai lo le oli i lo na loto. Agree lo le mele o pai atua i polkalama. It wasn't from mind ele o se mea o mana o iai. Pe o no fai atu. E mamao lawa le nei polkalama. Mo lo o mafau fau. A lo fa a longo i le atua. O lo o si sta i le atua. Ma fai alo fina ngalo. A leo sa akui mai e tina o le ai. Amen. A le ngakui e le tina o le ai. O lea la na fai ai lo polkalama. Sa fa lango i le atua le faingo le nei polkalama. E o fo i le ngō le polkalama. Ele se ngō sa fa peanga pik. We pray for it. O le mea le nā i loa. O le polkalama le nei na fai e le atua. Ele i fai e pawa. Ele i fai e lo to olua. Ele i fai e sisi. O le polkalama na fai e le atua. O lea wa ingoa le tātou polkalama. Jesus is the answer. O Yesu o le tali. O lona winga, o le taimi nei, wa te tau ia te oe, wa te tau ia te oe le te fia i le meo le larolangi. Te tau fo ia te oe le ua avea ma te ngata whao la inga, a te leo wha maoni i le atua, o le taimi le nei, ave Yesu lau tausanga, te talo i le atua, ina ia whapena o na whesasoni ia te oe, i lou o langa tautua mo le atua, o le au maina o lou o langa e talia Yesu, e a vea maua lii mau whaoro. Na tātou wa aia i le wha manuianga le atua. O le nauna unga o le nei pokalama, ia whapena o na maua maini ola, e ave mo i le atua. Ona asea, ua lata le afio mai o Yesu ke viso. Amen. Ua lata le afio mai o Yesu ke viso. O le nei pokalama, it's not only for the people, le o lo fa nga pe i le laulangi. O lo fa nga pe le po. No, it's about this program is about everybody. Even people lo o te lia Yesu o lo i te tonu o whaarotanga. O le nei fo i pokalama e hao ngā fo i a tātou nei wa avea ma tangata o tā ua o le whanau o le atua. E wha losi i a te oe, wha honi i le atua. Tōtū lai a wha le tonu, tōtū lai mo te savali. Tafi, te ta moe mo le atua. Aua ne o tātou wha vai vai. Amen. Te so tātou fo i nei tangata whaolaina. E o fo i pōpua ngā ia i tātou. O le mea lea, le tau au ngange to le pōkalama, Jesus is the answer, because o Yesu o le tali mo le taimi nei. At this time of our life,
Jesus is the only answer of everything. Whatever is happening, whatever's going on to your life, Jesus is always the answer for everything that you go through. So therefore, please, I'm not forcing you, but I'm just letting you know Jesus loves you. Jesus loves you and your family. It's nothing hard for God. Whatever you go through in life, please pray about it. Te talo i le atua. Ave o mana onga i le atua. Mano wha atua tua. Sau e au mailo wola i le atua. Te lia Yesu e avea ma ua lii ma o whaola. Amen. Pe ona whai mai le tatou po i muni muni. Submit, submit to God's will. Amen. Ma nei le upo le nei a ele tae au le mātou mafutanga, le mātou lotu, le upu wha uina le atua. Sa la unga ina le usau au na ia pokati le a ana. O te tariton, pe ona o whai atu. Sa au nau lava e au mai le ata, le video. But it was too long, it can't even download it. Oh my. Oh my God. He's good. Io le tua. My brother, fia le nganga le nei fia. Man, God is so good. Being no fire, so oh no love it. By the video, but it didn't work. I'll tell you, na fire love it to only. I think this is really mana ole tu e fai. The mana ole tu te sa uti fa so. Because something's going to happen tonight. But seeing my brother here, to what I may on screen. Oh, my friend, that umako fai me fatas. They're all on here watching me. Like my brother here, my sister here. And my brother here. These are my friend that knows me very, very good.
They understand my life. And these are, well, most of my friends, some of my maola tony lo mai matamata. Paulo te taro le atua. A whai wa e whaongaina o lunga le polkalamani. Ia whaongaina. Ia wa aile mamalu o le atua. I le suinga o lo o langa. E whaongaia. Ia whapena na whato singa mai e loto. Maanganga o friends. Not only my friend and my family and people that knows me. Amen. Oh, the yes. God is so good. Oh, God is so good. Pero no fayet. Ele mawhaia o na suia o si o langa o stangata. Ele mawhaia o na suia si o langa o stangata ora. O na o le atua he mawhaia o na suia o logo o langa. A o lau au na i le atua. Ina ia whaonga o e whai mo na mea whai ngaruenga. Ina whape na o na manu maro i nea nganga. O le vi inga e whafo i le atua. O le vi inga e whafo i le atua. As I see my friend all on here. Whamanuia tule atua i a te o tau na i o to fine o le uso. Do you guys see this brother right here on the screen? Pe ono whai atu. E i o uo sa mawhati o la tau loto i a te au. Mau uhinga, mau whamtalanga sa whai. He's one of them. He's one of them. Oh, man. Oh. He was one of them. That I say something really, really bad. That hurts his feelings. His heart. O le mea nasa i leo langa. Whaanga inga ti a poro. Ko i re ia se kea i whalongo ngau si kangaka. Tala wha sau sini. Ah. My brother Pisami, man. I love you so. This one of my friend. Yes, Uso. Love you. Alofa ati ati oe mato o lua mat whanau. Uso ya Pisami. Te fine MJ. Uso ya kid. Manuia le tua ia te o tōmo o tō ngā ruenga o tō whea ngai i lungo a wala. Ia. Tahi le tua ia o neo mau lea ngua tātou te mahuta i lungo lona poklama. Ia. Whaanua i fo i lona upa asoa. I le nea fiafi. Ai e whaamanuia tele le tua ia te o tō. Ia e le anganga pa ia o le tua ina ia whapena o nanga lua i lau loto.
mo lo fina ngalo ina whapena na awe o tātou o la mo le atua. Don't worry also. I will always pray for you guys. Just because I'm in a different, I'm walking, you know, so I really don't want to le atua. O le awha a lefo. Mana tua I oto. You still my brothers and my sister in my heart. All I do now, o lau te talo I le atua. Ina whapena o na whaonga ina o tō nei o. E awe o tō ona I le atua matalia Yesu e awe mo o li I mo o whaola. I le atua. Pau e nā o la unga wenga o te talo mo o I le uso. O tu whawhi, oh my friend. Please. Awe o tātou o la I le atua. O mai I tātou te awe o tātou o la I le atua. Like I said, na tātou whai mea whaatasi o masai o tātou. Yeah. O le nei o lang. E alu alua umar fia le o langa I le mea lau lang. A le te avena a le ai ofa atu o lo ola I le atua ma awe lo a inga I le atua. E te wa aia fo I whaamanuanga o le a e. Whaamanuia I le atua oe. Ese mai e le manuia na i te oe le taimine. So, vi ia le atua wha fo ia I le atua le vi inga. Ma le whaatai I le atua. O nao whaava noa lo tau taimi. Ia tātou te mafuta I lungo lona pokala ma whaalongo longo le upo le atua. Ia, peo le point muli le nā. Where my submit to God's will. O mai e tātou awe o tātou ola I le atua. Ma tātou ngā wai I le whina ngalo, ma whai le whina ngalo le atua. Amen. Bi ia le atua whaafetai Yesu ke wiso a tai a ngā pa ia. Mana tua umātua o tau le nea fia. Ia, ilo mātou te talo. Ia, taritonu. O le tātou por kalama na. Taritonu fo. Ia, o le tātou, o le upu lea, sa la unga ina le uso au na ia pokati le ana. Sa whai matofi o le mātou e kālesia le nei, nei sa. E la unga ina le upu le atua. Polofola ina le upu le atua. Whaafetai fo I le atua I le whaonga ina fo I le nei uso talabou. E awele ola I le atua. Ma whaonga e polofola ina le upu. Pa wino le atua. Ia, a whai wa e langona ina le pe awa le atua wa umana. Pa a leo atu pe na wha soa atu le nei afiafi. I lunga o tātou pokalam. O langona fo I le nāna o ia mātou le nei tai au. Langona le pa I mai o le anganga pa I o le atua. Langona le wha malosi mai o le atua I o mātou loto. Ina I o tātou tūtū mau pēa I le atua ma le wha maoni. Ia wha mawalalo tātou loto I luma o le atua. O lea, wha awhetai I le atua le nei afiafi. Te uso. Ma lomo le upu fola I le afiafi. God bless you. God bless you uso. Alo whatu te o le uso e mesele tō ainga I ma le whanau. Whawhetai nefi alo wha atu via le atua. Okay, uncle. Whamanuia le atua. Ia te oe uncle and auntie. Alo whatu mo o rua e mesele whanau. Ia. Whamanuia tu fo I le uso ia. Toi, via le atua. Whamanuia fo I le vaiaso. Ia ai whawhetai le atua. O la ngona na no o le nei aso le matango pie. O lona upu. Ia o te talitonu. O nā wanga lue atu le anganga pa I o le atua ia te oe. I lo loto. Paula le mea o lo te lia o le upu. O lo te lia le upu. Ia. Talo I le atua. Talo le atua I Fesoswani. Awane I ngano ia te tātou.
O le manuia le tātou te le tātou maua I aso uma o le ola, o le mālosi. I aso uma. Le mawhai I tātou ona tātou ala whai mo tātou usu I o tātou ngā luenga I aso uma. O le alofa mai I le atua. Amen. Tusa o le atua. O lona alofa e au mai I ati oi. E alofa mo oe ma. Aole ti a polo. Pau lava mea ti a polo o le sau e wha se e oe. Ma wa ese mai oe mai I le atua. O le ngaluenga na I ti a polo. Just to let you know. Amen. So, o le alofa le na o le atua. O le tatou sau o ti a polo ave oe. Ma wha se e oe tui ngaunga o le lalo langi. Ma wha se se lo ma fofau. Ala e alofa mai a le atua I ati oe. Don't forget that. So, e te tau ia I tātou. No mai silio no tātou mai ave o tātou ola I le atua. O wā o le atua e maua ai le manuia tātou te o ai le ola e wha babau. Amen. Ia a le tātou por kalamana. Ia le ala ia. Wha manuia atu ia o le uso le nā. Ia na ua I lunga le tātou screen. Ia le uso le nā sa la uso au nā sa a vea ma tātou whai launga I le nei aso. Le upo le ali. Le nei aso le mātou matanga. Brother, tai tele lava mo le upo le nei whaamani inga lo mātou tangata. Le nei aso. Le ngata I lea o tātou. A inga o lo maputa mai I lunga o mawom. I lunga le tātou pokalama. Ua whaamanu I hina I le upo sa whapena na sa whaangai le tua oe e te launga ina I le nei aso. Lea lau uso ya pokati le ana whamanuia le tua I a te oe I whapena na whaamalosi pēr I o tupu pēr oli I a te oe. Like you said today, earlier, you have that fire to come and preach the word. So I pray to God to please keep that fire in your heart. Uso, alofa tele atu mo oe, ia e alofa atu hoi se ufali tua. Ia, sa whapena hoi sa te inga le tātou mafutanga I le nei aso. Vi ia le tua, fia le loto ma le anganga, ono le alofa ma le anga leo le tua, le whaonga ina o tau na I uso mo tau, te tō lua I le ngā luenga le tua. Wa o le mea moi, o le fia ngā telele ia I mā ua mo lo tō lua. E whai malu I tau, ma whai ma wha amarusi anga I o mā ua loto. Ia o le vi inga, e wha fōi le tua. Ia, le ngata fōi lea, ia o le sunga au na fōi. Ia, Tailers, God bless you uso, po manuia le tua ia te oe, ia marifali tua, ia manuia le neiva ia sui fi au mga luenga, alofa atu fōi le sui fai fi au, ia, ia le tua, ia, alofa atu angisi lavi uso, pa tei ad whaatasi mai, tei atu le uso ia angisi, ia le uso ia Bisami, ia to fine fōi ia MJ, ia ma le uso ia Kit, Kaya mulia tu o whaanga mo o tau, le tātou pokalama le nei aso, ia te o tau nei o wau, o manuia te lele tua ia te o tau mo o tau ahinga, e le ngate leo tau whanau, I whanganuia tia, ia le ngango le tua ia te o tau le nei aso, ai manuia te lele nei, I love you so, ngisi, lofa atu so, ia ai vi ia le tua ia o le tātou pokalama le nā le nei fiafi. Man, God is so good. Ngai le message le ngai aso. Whaamanuia o tusa laua whaamanuia mātou an nei le mātou I tālisi. Le mātou lotu. I le saungi ninga le uso. Au auna. Ia pokati. O lea ua toi whaamanuia I ma o tau le nei aso. A whaila sa e le lotu le nei aso. Awe lau vi inga ma lau whaapetai I le atua. O leo a watu le whaasoa o le upu. Sa launga ina I le uso au ona. Ia I mātou. Sa whaamanuia I mātou. Leo e manuia I le nei aso.
le nei afiafi ua fa'amanuia ai oe ua fai fo'i lea mau sauniuniga fo'i auā fo'i lenei vaiaso ia e mafai ai ona e tete'e le fili ma maona mai i lenei vaiaso o tatou feagai ai ma fe'au ma galuega o lea fa'amanuia tele lava le atua i lenei afiafi God, to be God all the glory. O le vi'inga e whaafo'i i le atua. Amen. Ia ai le whaumala le tātou pokalama le nei afiafi. Ia vea le nei taimi whai atua i lau shout out. Shout out o pokalama i le mātou to fine. Ia fina, ai fina. It was good and nice to see you today. And of course, I always miss you. Okay. I miss you. I see you on Sunday. We pray for you and we love you. Kei fina manuia le neiva yaso fina. Ia whaatasi atu le atua ia te oe. Whaamanuia le atua ia te oe. Po waipe ia te oe le malosi. Ma le ola. Yaso umalava. We love you fina. See you Sunday. Yeah. O le tatou nuia o le tatou po kalama na. Yeah. O le aso our next live is going to be on Thursday. Le astofi nei. Yeah. O le o whaaso ai le astofi. Yeah. O le tatou po kalama. Yeah. O le iwa o le po. Pe ona o whai atu. Yeah. Whaamalili e atu. Yeah. Kamani atu li uso. Yeah. Yo e mamao ale leo la ukamamali. Ai lo fatu uso. Ea fo. O le astofi le tatou pokalama. Le e whaamali atu. O le taimi o le tatou pokalama o le iwa. E whaia sina tuai ona e fuafua le taimi o te manawa mai se aumanga luenga. Ia ai taritonu. Ia pe tuai ale taimi. Taritonu e ale tangata. Ewa le aso a koa ka e fule iwa ki fule ki hore ka ko ti le YouTube man Facebook le o so ia. Masa ulola ia maka a kong fa ola inga i hu ringa tanga ia. Ia ole vi inga fa fo i le tu okay uso stay plus uso lo fa atu. Fa manuia i na afiafi. Fa mole. Don't forget to share our live. Share our live on Facebook and YouTube. Kuso our kako live as right now we ole live al kemi kasi at the same time ilung on Facebook male YouTube. Fa pela e alu ilung on YouTube ole tato live. Olo o ilunga ile ngo Tafaremo family. Olo ilunga Tafaremo family page on YouTube. Pa mole if you go on YouTube please subscribe. Ma like kako ia ma share kako po kalam ilunga YouTube pa mole ai subscribe ia o ke mia o so ko ir kako la ia e la ko alfa ilo ia o pe alfa ilo len ka karango ia ke mi o ke e fa ilo ko ia o ka ka ulong ko ula o mia ngai fa ia sa fa longo longo poleri. Amen. Ia ai fa tai le lava ile tua. Fa manuia le tua ia te oe le nei vai aso. Ia nga le leile tua ia pui ia te o tau i lungo o fe au manga luenga i lungo o wala to tonu a inga o lungo o ea o mea po pe lava le mea tatu te e o le nei vai aso. Ia ile anga le lei o le tua ia te o tau atasi le nganga o le tua ia te o tau ia o le nei foi vai aso o te tonu ia o le apisi uma tātou i whataunga a wā fo ile alo atu le te wisi masima le tau sanga fau ia whamanuia tele le atua i me te tātou te whewa i le nei vai aso manuia whi au manga luenga i le nei aso but God bless ia ia whamanuia atua uso Rip kamungi aku le tua love you uso God bless manuia tu le tua tatou ni au tatou po kalama na le nei fiafi o le
la tātou wha ia manuia le nei vai aso, ia le tua, wha manuia atu le tua o no Yesu. Amen. Love you guys. God bless. Patalo patu le suafa manu malo lo tātou o li whaola o Yesu ke viso. Ia o loko kalama le nei o le Jesus is the answer. O Yesu o le tali. Ma tau te whaatalo patu, wha manuia atu, le ke visimasi ma le tausanga pou o lo tātou alo atu iai. Ia lofa le atua, ia maua, uma e tātou se ke visimasi fia ma le manuia. So let's celebrate the birth of our Savior Jesus Christ. Let's give him the praise and the honor and the glory. Amen. Merry Christmas and Happy New Year. Manuia tele le ke visimasi ma le tausanga pou mai lau por kalama o le Jesus is the answer.